Naučnici očekuju sniženje aktivnosti virusa korona do leta jer dolazi toplije vreme, što ne pogoduje virusu, rekao je zamenik direktora za inovacije Istraživačkog instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju Pasteur u Sankt Petersburgu, Aleksandar Semjenov. Sad nam stiže leto, svuda će porasti temperatura i bit će povećana insolacija, ultraljubičasto zračenje i tome slično. Virus korona određeno vreme opstaje u okruženju, ali ne može zauvek. Nadam se da će na leto aktivnost virusa oslabiti. Optimalna temperatura za prenos virusa je od 5 do 12 stepeni, upravo ono što sada imamo. Takvi uslovi su povoljni za širenje virusa, dok toplota očigledno nije, istakao je Semjenov, a prenosi Rusija 1. Prema njegovim rečima, leto još nije nastupilo i nema dovoljnih podataka koji bi potvrdili njegove pretpostavke. Postoji velika verovatnoća da će se sa koronom desiti isto kao i sa virusom atipične pneumonije, koji je preplašio ceo svet 2003-2004. kada je vladala epidemija SARS-a. I vidite, 17 godina kasnije nestao je bez traga, podsjeća stručnjak. Direktor Državnog naučnog centra Vektor Rinat Maksutov takođe smatra da postoji nekoliko mogućih scenarija kada je reč o virusu korona. Verovatno će preći u sezonsku bolest, što znači da će se ovaj virus stalno nalaziti među ljudskom populacijom po analogiji sa drugim virusima, korona i gripom, ali moguće sa većim brojem teških slučajeva, ističe on.